MOE wako ruaso Koi kiki ale pepe rea kangi mai no ifafo Awe se ala vai le fai ngar kangi aminga Ere va pesa ukangi ere va pe anyo foringa Uri uri de uro oe uri uri de uro hau Ai vai e uro pepe pe e enga le rango Sa we se okoro pele kau kara sao awe ki vese O se me kokingo au pe e sere te ari o si au pepe Kusa pekinga o ke kau si pe iai Paware me au ke manga oe e kau kara sao mai Ke mo ia e koi kinga lau me wa fai Rekali alau pepe ko idungan make ki online Moi pepe se moi moi pepe pepe moi moi pepe pepe moi Ale fasele mami ya moi moi pepe pepe moi moi pepe pepe moi moi pepe pepe moi Ale fatene teria Awal fasta vilier kan marnga elimo ye markelo leila le fa apoia e do ruangia lau pepe ngai la vea ele makake me la ofia e pe foro mai e ku mali akolo sta flongia le mai nga ele kai ngai lang man sia se lo fo fom fasta ngia fa ko komro ki ngai sta se ka nga me pa ia wa mi wa e fa fia wai fo ma lo le ke sto ai e pia ele ma fa nga mo le lau pepe ma fa pia se lo nga ka por sta fa lo le un mangia e ai ele se chicken kunya o me nga sta so ki mo ma fo me sia ma ka le WWF ma TikTok fa solo a ko ele vai fa le nga ia ai be ya lau pepe nunca mais sexy que vai a coela nga kangim ku fa no ka per feo ai e o foi nga kale se pe uma se leo fe o fia o lo okay lo le si o leo que salo se o kama ma su yung ka wow a moele mo ingi o que lo le ngau angu sa o le lo nga se ia le kisse le wa ki le nga so ngia moi pepe pepe se moi moi pepe pepe moi pepe pepe moi Ale fasele mami ya moi pepe pepe moi pepe pepe moi pepe pepe Ale fatene teria Ale kangi umi ai fo ile kama karulo ka apingo ai le fafanga ai koe opa uale se mangaba ai aku ya oe e ke le fai kama le fafanga le fa susua fula maka oso ai fua pala onga vai oso ai mai sua be e mulo nga nguko kafe lo nga faua mai pepe se moi